bana banzambi moi wenu toku fetana kabidilelo waji tumakumi ya satu wate tukutendelela nzambi mumukulu wetu wa chiluba disenleje tukunuji mbane nuji filani mioyi ni misuka yeni yons tudi filai kudi insanu Chacha paka ya mosa kumukona Yulu kunzulu kanyi wewe wakamweka Chikondo eti utuleja pala wa masia Zambita Zambi wanyi weyo Muni ngubikila muni munabala ngubikila zambi wanyo Milombu yani zambi kama kusami eyo bana banzambi moi wenu jani ndi mwambi kapumbu mtamba nungulelu tutupetana jama tumumi ya satu jalmingwedi jangondo mitanu kabidi bwatu etu kutendelela mumokulwe wa chulubu nunguma manyishetu lelu ajanu bwase nutambu kufuluka bakwibanye bantu bakwabu ni mwabu ni numwana chala chima nungwe unujinu tohubia ni chala wali ni numwana chala chijichufwega ni chukwabu chima nenu ibanya kujibako wabu batika ibanji kumanye bwane kutendele kwetu kudiku nungu nibitambu kutusangisha kabidi fato munu bantu babungi batulonda nungu babualwebu tudi tulomba katataka bwatuimba bonso musambu wa bantu bonso udi musambu wa bantu bonso musambu di nomba makumwanda mtekete ni nai sambu di nomba mwanda mtekete ni nai God.
Eyo bana banzambi butuli nabo mbwa kulomba nzambi katataka tulomba bwa nyuma ne bwa nzambi yakangole michume yetu bwatu yetu kumva kubala ne kujumula kwa didi ya nzambi tulomba tatu nzambi mkalengo wetu tudi tukulomba butatu wetu bwalubwa mwanebe Yesu Kristo wakatuleje nungu jibe jijiu layo ambe bwane nyaye kwa tatu wenu kabiji kikai tutukubigile jibe di butatu wetu mbwane utulombole nyuma webe kala munga chumaitu nyuma wakatulaye mwanebe Yesu Kristo bwane kala munga chumwenu mubikondo byonso bumulombodi ne bumusambi wenu mumaluka yonso babolo ebututulomba nyuma atulombole mukubala kwa mukando wa nzambi nyuma atulombole mukujungulula nyuma akangule michima ya babons bajumakala batuteleje bumvudirie akangule michima ya tutukulomba nunku mudine ja Kristo mukalengo wetu amen. Bana banzambi katataka netubale mukando wa nzambi mu mkando wa lomo lumulwimpe mkando wakafundila Paulo ben Kristo bakulomo mun chapter 1 ndio mwanda mukulu verse 10 ni kutidi 10 mwanda mutegeta netu bala mudina ja Kristo menes badi bambane badi balonda nyuma mwimpe badi bana banzambi munvesi wadikunu mwibidi badi bambane nungu bana betu tujibena jibanza kenja mubidi bwa kulonda malwa mubidi bwa binwa londa malwa mubidi nudine bwalu bwa kufwa kadi binwa afuisha bienze dibya mubidi kujinyuma nenu ikale ne moyo verse wadikumuni mwina ibedi bambane bonso bajibalombo jibo kujinyuma wanzambi bobo bajibana banzambi bwa kanwa kwangata nyuma wabufika chakabidi bwa kuchina kadi nwa kangata nyuma wabufyanyi bwa bana utujitubikila nanji nzambi ne aba tatu nyuma mwimpe mwine uji mumanyi shanganyi ne nyuma yetu ne twetu tujibana banzambi ne bitu ikala bana tujibafyanyi kabidi bafyanyi banzambi ne bafyanyi chapa mwene Kristo bitu akenga nandi mbwa twetu tutumbishibwe nandi kabidi tutubingana munveso wadi kumuni mwinayi ujuambane bonso bajibalombo jibo kujinyuma wanzambi bobo bajibana banzambi muchitopa chamveso wadi kumuni mwitanu chambane nyuma wabufyanyi bwa bana utujitubikila nanji nzambi ne aba tatu nyuma natujungulwila mudina dia Kristo amen. Nungu netuteta kabijibu mtu akamana kwantu mafanga ndika bwane to kwachi bana betu bakwabu badi baskuikala bunva mu ngokulu en falance. Nous allons lire dans l'épître aux Romains chapitre 8 verset 12 jusqu'à 17. Au nom de Jésus, je lis. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude
pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bana banzambi twetu bamana kubala mukanda wa nzambi nungu nibikengele bwana tuimbe tuimbe kabiji musambu wa bonso musambu wa bonso uji nomba magumia sambo mune sambo Seguro na
Eyo bana banzambi tujamuni chagusagidila tunyimba twetu bwa misambu idibu batukwachinayo twakumana kubala muganda wa nzambi muganda wa mupostolo Paulo mutumina bena lomo. Muganda wa mupostolo Paulo wakatumina yi bena lomo. Ndingambulula kabidi mumvesa uwadi kumini mwinayi mu chapter wa mwanda mukulu. Mumvesa wadi kumini mwinayi bidi wambene bonso bajibalombo jibo kujinyuma wanzambi bobo bajibana banzambi. Bonso bajibalombo jibo kujinyuma wanzambi bobo bajibana banzambi. Nungun topika wetu tujibaso kwamba lelo ju wambane kwikala ningi kajiluwa bana banzambi. Kwikala ningi kajiluwa mwana wanzambi. Mumwagulu en falansa tutambene vivre en enfant de Dieu. Dije tujalelu jiji mumvesi wadi kumini mwinayi. Ujuwamba ne bonso bajibalombo jibo kujinyuma wanzambi. Bobo bajibana banzambi. Nyuma ujuba fabukole bwakubikidibwa ne bwakubikila zambi ne tatu. Aba. Kwikala ningika jiluwa mwana wanzambi. Kwikala ningika jiluwa bana banzambi. Tulitumva myakulu ya mfalansa misami kwabo. Bantu batubu bakula. Basukufanikisha muntu kampanda anyi bamona mwana uvita. Anyi songa shikampanda anyi songa alume. Wa bienze di kampanda bienze di kansanga. Numva bantu bamba mfalansa ne tel fils. Mugabo umva ndabana tel père. Anyi lugumva tel fille, tel mère. Ngwamba ne bienze di bidi wenze bidi bifana ngane ni tatu wende anyi tatu wandi. Bienze di bidi wenze bidi bifana ngane ni mamu wende anyi mamu wandi tulimu wakwamba kabidi nangu. Nungupa tututanga bambane kwikala ningika jiluwa bana banzambi. Momuna ya udi mushindu udi Paulo mwikala ufunjila bena lomo. Paulo udi ufunjila bena lomo. Mutu ditomena mumukanda wa lomo chapter mwanda mukulu. Mukanda wa Paulo kujibena lomo. Ujulombo jibwa bulelela wa malu amoyo bilonde shelenyu mamwimpe. Chapitre 8 de la lettre aux Romains est un véritable guide de la vie selon l'esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Bonso bajibalombu jibo kujinyuma wanzambi, bobo bajibana banzambi. Bole misangu ya bungu tuditumwa na bantu patudi nashe tuyoni mu miabakai muntu miabi tuditusomba nashe mu ekelezia nashe mu mijimu nashe mu abakai yonso bantu bonso bajana baskuikala bana banzambi kadi tumanyine kudi bantu banzambi ni bana banzambi badini mushindu ujubu baba leja mu mukando wa lomo Paulo juambane. Bonso baji balombo jibo kujinyuma mwimpa wanzambi, bobo baji bana banzambi. Euki mushindu wa bana banzambi, bobo baji balombo jibo kujinyuma mwimpa wanzambi, mumalu onso ajibu benza. Netu tangli binu amuna bantu, bwalu bwa nyuma wanzambi kena mwakulombo la muntu, bwa kuya kwenza malu,
adika ya londa jiso janzambi nyuma mwimpe wa nzambi kena mokulombo ndi ngamba nana mumalu atujitwe tubikala na umwishi mwajulu ni jiba nyuma kena mwanji kutulombola mumalu wa mujulu nansha bwalu bwa nzambi mumena kulongolwela muntu ni muntu jwamba bwane na leje luse kujiba jimusu kuleje luse jinanga kujiba jimusu kuleje jinanga kadibu hapa nyuma uji Yesu utulaya wamba bwane nenu tumina nyuma musambi nyuma nikala mulombo juwenu nyuma nanu leje malu kai mimpe makwa bwanji meme chena munu yisha nungu bana banzambi bajiba jilekela bikala balombo jibo kujinyuma mwimpe nashini mumiji mwitu jitwenzi nyuma wanzambi muntu wanzambi ujanu nashibu kwenza muji mwendo julomba nzambi pato atangele bino amona bantu nashibu mutu tuambene mu balombo jiba jitunga jakwetu kukongo bikala bakwabu bajibenza malu ajafikisha bana bajitunga anyi bafikisha nzambi munda numanyene bantu abukabena bana banzambi bwalu bwa echi chidi chimanyinu chidi mukando wanzambi tuyayi bitulu mumvesa umwe kuma twamba bwana bakwamba bwana nungu bana ba amuji kumne mwibidi nungu bana betu tuji bena jibanza kenja amubidi bwa kulonda malu amubidi kadi bwa bino alonda malu amubidi nuji ne bwalu bwa kufwa kadi bino afuishe bienze jibi amubidi kujinyuma nenu ikala ne moyo bonso baji balombo jibo kujinyuma wanzambi bobo baji bana banzambi nungumwabe Paul ujumuikala umvisha bena lomo bena kiliso bakaji mulomo bana ba bena yudu bakaji batangla kabai kwa kusi mbwa mushindu wakadi buni wakuikala ningika jiluwabu munkachi mwabakwabo bwalu bobu bakajibika la bumunya kujibantu myabe yonso yakajibu bene bwalu bwa we uji mwana wanzambi mumujimu ujamu ni bienze jibya nyuma bwalu bwa nyuma kena musomalu abukoyi nyuma kena utuma muntu kena mokuleja muntu bwa kukina mukwabu nyuma kena utuma muntu bwa kufenda muntu bifende nyuma kena utuma muntu bwa kuiba bintu bya bakwabu nyuma wanzambi ujutu lombola munjila mwimpe utu jitwetu mwa kuikala ndisanga jakubiki jibone bana banzambi kuikala nengika jilu wa bana banzambi ngika jilu wa bana banzambi ujimu Ngalatia 5 verse kuma kumyabidini ibidima kumyabidini 3 badi baleje mushindu ujimamu manyu mabwalu bwatwetu tujitulombo jibo kujinyuma mamu manyu mamina wajiba tuambila ndisanka tujanu mwakubalulula kabidi Ngalatia 5 ndimanye bwana bantu bonso kwetu kwaga twakati tubimba bama mubetu bakati bimba bumusambu Ngalatia 5 ujumva bajiba nwambila mamu manyuma bajiba nwambila mamu manyuma bwane nuikale baka ne chishiki mamu manyuma Ngalatia 5 bajiba ambane kadi mamu manyuma didinanga disanga ditalala lutulu luse bwimpe bunanu gidi bwalu la matu kujifwekesha kujikanda kakwena mukandu kumalwa ujingi kajilu ujinenda bana banzambi bwalu bajiba lombo jibo kujinyum mamu manyuma ajimate jibo mene ajidina mwana wanzambu di mwana wajinang mwana wanzambu di mwana walutulu mwana wanzambu di wakujifwekesha mwana wanzambi uji mwana uji mwikala nikalolo
Maluons ajibamba ne bwa muntu kubiki dibo ne mwana wa nzambi anufa ji ulombo jibo kujinyuma mu malwa. Kato akusubu akunu lama mutanchi mule. Bwa chinji julol kutuchi. Bwa tuitabushe ne Yesu wakafa ne wakabika bitu amuitabushe nunku. Ne bitu alonda nyuma bumuji utulombola. Tetu netuikala nitisanka chishike bubana banzambi. Nyuma wa nzambi uju utulombola. Mumalu onsu. Mwana wa nzambi uju ujilekelela kujinyuma bwana nyuma mulombola. Mwana wa nzambi kena ujenzele malu bumujijiso janji. Nungu tutujenzele malu tetu ngetu kibwala kai. Tujibika lamu malu makola tufikile mbwalu bakatwe na tujishia mu byanza bya nyuma mwimpe yeye ngenda tulombole nashi. Eji njito naji bwaji tukujalelu. Chikondo chituji chikondo cha nyuma mwimpe mwaka tulikila ibayiji nungu nyume uchijiku tujibwalu bwa yeye ujimomu mwa makelele tone chendelele bumu jibena France mami il est le même hier aujourd'hui éternellement. Nungu nyuma wa nzambi ewu ikala kunuji nyuma wa nzambi anulombole nyuma wa nzambi ule tente mumichuma yenu na anulombole anuleje njile mimpe inuji nubwa kwende ni twetu kabidi popa mkatu ituji umbusha nashi bwalu bwa tuji bantu bategete mumubidi bikondo kampa andafa tuji tutegete tufiyana kuji nzambi bwalu bwa ye uji nzambi walus meya atukwachisha mujine ja Kristo mkalengo wetu amen. Nunku tulomba nzambi. Tatu nzambi mkalengo wetu tulwalukuti. Tuditukusakidila bwalubwa echidi chikondo chituji tufuluka nyuma mwimpe wakalo kujiba yiji bebe nyumewu udichumanyinu kujibonsu bati babikijiba ni mbana banzambi bwalu bwa bajiba jilekelela balombo jibo kuji nyuma mwimpe taski jilo bwalu bwa ujutu yishi nungu tutu tege ditonga jetu munda mwa chanzi cheba tutu tege bana betu bakwese tu munda mwa chanzi cheba ni bonsu bakongu mshima mene kabiji ni balombo jiba jitunga ni mukalenga wa jitunga mene popa muni ba munzu mwene ni bana betu bonsu ba mukiliso bajiba tanga laka mama tenga amalo bonsu anayi bajiba kutendelela mubulelela bobo bikala munda mwa chanzi cheba ubapesha masanka mumijimu yabo mumalonso ajibu benzi waboba kutumbisha taski jile tatu bwalba ujumvu kulombo kwetu itabuja kujibene shijetu katata kujiye ujumanyi mwakunu lama bwana wenu kanulenduki ne ujumu wakunu teka kumpal kwa butumbi bwandi ne jisanka jitambo bunene kanu ichilema kujinzambi umwefele musungi wetu bwa Yesu Kristo mkalengu wetu kuikala butumbi ne buneme ne bukokeshi ne bukole kumpala kwa bikondo byonsu nikatataga ne chendelele amen. Yepo anulame anusankishe ngwapa netupetana kabiji chikondo kumpala bwatwetu kumutendelela umudichilela chitakamana kuitabuju. Sambuko bankamba basamuna nawe Yehowa bamupamena amakungu amba ni kipepere wangu jumuna bisege undeka tule baba jibara bari wakapanga njila na shebutungulo wae bari josha njimba bitochi mumayi bishara bisege kafya nshigisha byonso sasa wamesunkama kashamba wagende gitu chikololo chakamule chine cha lupema luwobulwa mutu usundu kashingululu kamaro ajiponda mwamaro wabantu Yehowa njine jenda
kumpana kwendeka kwena mukwao kunyuma kwendeka kwena mukwao kafukela twamba chingwa kwa rwa yepo kombu wakalowa kayenda mujifuka zandu waba misumba chemenu chaba kengi bantu bose bagifile kujinsambi mungu wagenda kaya bibila izambi kombu wakalowa kayenda mujifuka ele jagu bibila kombu wakalowa kayenda mujifuka zambi wanyu waba misumba Omoy mwene butumbi Chikela mvundu la maye Jibondu jememba mujanye Wanu wapa nuka jememba Yepo waba misumba Tele jagu mpungi tatu Bakoko na bimba nango Bakoko na wa mutumbi Yepo wa mutumbi mweba Ninga ni munga utwimba Awejo wa isa lele twimbi la isa